Tokom Vijetnamskog rata, američke i savezničke snage suočile su se sa oblikom ratovanja koji se razlikovao od svega što su do tada poznavale. Neprijatelj nije bio samo ispred njih, niti samo skriven u džungli. Bio je ispod zemlje. Vijetkong i severno-vijetnamske snage razvile su složen i izuzetno efikasan sistem podzemnih tunela koji je u mnogim situacijama neutralisao tehnološku prednost američke vojske. Ovi tuneli nisu nastali preko noći. Njihovi počeci sežu još u vreme borbe protiv francuskih kolonijalnih snaga, kada su lokalni borci počeli da kopaju jednostavne podzemne prolaze kako bi se sakrili i kretali neprimećeno. Međutim, tokom 60. godina ovaj sistem je značajno unapređen i proširen. Tuneli su postali dublji, kompleksniji i bolje organizovani, pretvarajući se u prave podzemne mreže koje su povezivale sela, baze i skrivene položaje. U mnogim slučajevima ovi tuneli nisu služili samo za kretanje. Oni su bili potpuno funkcionalni podzemni objekti. U njima su se nalazile bolnice u kojima su lečeni ranjeni borci, skladišta oružja i hrane, radionice za popravku opreme, kao i komandni centri iz kojih su planirane operacije. Zahvaljujući pažljivo dizajniranim ventilacionim sistemima, koji su često bili maskirani kao prirodni elementi okoline, borci su mogli da ostanu pod zemljom duže vremenske periode bez otkrivanja. Za američke i savezničke snage ovaj sistem predstavljao je ozbiljan izazov. Klasične vojne taktike pokazale su se nedovoljno efikasnim. Bombardovanje je moglo da ošteti ili uništi pojedine delove tunela, ali retko kada bi eliminisalo čitav sistem. Gas je često bio neefikasan zbog ventilacije i višeslojnih struktura. Pokušaji da se tuneli poplave vodom također nisu davali željene rezultate, jer su mnogi sistemi bili izgrađeni sa više nivoa i alternativnim izlazima. Vremenom je postalo jasno da jedini način da se ovi tuneli zaista neutralizuju jeste da se u njih uđe. Međutim, to je bio zadatak koji je nosio ogroman rizik. Ulazak u nepoznati, uski i mračni prostor, bez jasnog pregleda situacije i bez mogućnosti brzog povlačenja, predstavljao je jednu od najopasnijih misija tokom rata. Tako su nastale jedinice koje su kasnije postale poznate kao tunelski pacovi. Ove jedinice činili su vojnici iz različitih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Australiju, Novi Zeland i Južni Vijetnam. Njihov zadatak bio je da ulaze u tunele, istražuju ih, prikupljaju informacije, postavljaju eksploziv i po potrebi eliminišu neprijatelja. Tunelski pacovi nisu birani po klasičnim vojnim kriterijumima. Fizička snaga i visina nisu bili presudni. Naprotiv, često su birani vojnici nižeg rasta, obično oko 165 cm ili manje, jer su mogli lakše da se kreću kroz uske prolaze. Međutim, ono što je zaista bilo važno bila je psihička izdržljivost. Ulazak u tunel zahtevao je sposobnost da se kontroliše strah, da se ostane smiren u ekstremnim uslovima i da se brzo reaguje u situacijama koje su često bile pitanje života i smrti. Oprema tunelskih pacova bila je minimalna i prilagođena uslovima u kojima su delovali. Najčešće su nosili pištolj, baterijsku lampu, nož ili bajonet, a ponekad i eksploziv za uništavanje tunela. Puške nisu bile praktične zbog ograničenog prostora. Međutim, čak ni pištolj nije bio idealno rešenje. U zatvorenom prostoru pucanj je bio izuzetno glasan i mogao je privremeno da onesposobi sluh vojnika. Zbog toga su neki preferirali oružje manjeg kalibra ili čak nestandardno naoružanje. Ulazak u tunel bio je trenutak kada se vojnik suočavao sa neizvesnošću u njenom najčistijem obliku. Nakon spuštanja u otvor, svetlo i buka spoljnog sveta brzo bi nestali, ostavljajući samo mrak i tišinu.
Vidljivost je bila izuzetno ograničena, pa su vojnici koristili lampe kratko i oprezno, kako ne bi otkrili svoju poziciju. Kretanje kroz tunel bilo je sporo i iscrpljujuće. Prolazi su često bili uski, vlažni i slabo ventilisani. U nekim slučajevima vojnici su morali da puze ili da se provlače kroz prostor koji je jedva bio širi od njihovog tela. Zidovi su bili blizu, a osjećaj zatvorenosti mogao je brzo da izazove paniku kod onih koji nisu bili mentalno spremni za takve uslove. Pored fizičkih izazova, tuneli su bili puni opasnosti. Vijetkong je koristio različite vrste zamki kako bi usporio ili eliminisao neprijatelja. Među najčešćima bile su rupe sa bambusovim šiljcima, poznate kao punji zamke, koje su mogle da izazovu ozbiljne povrede. Također su korišćene granate povezane žicom, protivpešadijske mine i improvizovane eksplozivne naprave. Pored mehaničkih zamki, postojale su i biološke opasnosti. U tunelima su se često nalazile zmije, škorpije, stonoge i drugi insekti od kojih su neki bili otrovni. U nekim slučajevima ove životinje su namerno postavljane kao dodatna zaštita protiv uljeza. Strukturalna stabilnost tunela također je predstavljala rizik. Neki tuneli su bili loše izgrađeni i mogli su se urušiti bez upozorenja. U takvim situacijama vojnik bi mogao biti zatrpan bez mogućnosti spasavanja. Pored toga, neki sistemi su imali posebne odbrambene mehanizme, poput prolaza u obliku slova U, koji su se mogli brzo poplaviti kako bi zarobili neprijatelja. Borba u tunelima bila je potpuno drugačija od borbe na otvorenom prostoru. Zbog ograničenog prostora, susreti su se često dešavali na veoma malim udaljenostima, ponekad svega nekoliko metara. Nije bilo prostora za taktiku ili manevrisanje, sve se svodilo na brzu reakciju i instinkt. Jedan trenutak nepažnje mogao je biti fatalan. Iskustva tunelskih pacova bila su intenzivna i često traumatična. Mnogi od njih su kasnije govorili o psihološkom pritisku koji su osjećali tokom i nakon misija. Klaustrofobija, noćne more i trajni strah od zatvorenih prostora bili su česti među veteranima. Za neke, najteži deo nije bio sam susret sa neprijateljem, već neizvesnost i konstantna napetost tokom kretanja kroz mrak. Tokom operacija u oblasti Ku Chi, koja je bila poznata po jednom od najrazvijenijih sistema tunela, tunelski pacovi su igrali ključnu ulogu u prikupljanju obaveštajnih podataka i uništavanju neprijateljske infrastrukture. Ove operacije su skrenule pažnju javnosti na postojanje i značaj podzemnog ratovanja u Vijetnamu. Važno je napomenuti da tunelski pacovi nisu bili heroji u klasičnom smislu u kakvom se često prikazuju vojnici u popularnoj kulturi. Njihov rad bio je skriven, tih i izuzetno opasan. Retko su dobijali priznanje za ono što su radili, ali njihov doprinos bio je značajan za razumevanje i suzbijanje neprijateljskih aktivnosti u tunelima. Tunelsko ratovanje u Vijetnamu pokazalo je koliko se strategija i taktika mogu prilagoditi uslovima na terenu. Dok je jedna strana imala tehnološku prednost, druga je koristila domišljatost, teren i inovativne metode kako bi izjednačila šanse. Tuneli su postali simbol te prilagodljivosti i jedan od ključnih elemenata ratovanja u Vijetnamu. Danas, sistem tunela kod Ku Chia i dalje postoji i predstavlja podsjetnik na jedan od najneobičnijih i najopasnijih aspekata ovog sukoba. Posetioci mogu da vide kako su ovi tuneli izgledali i da steknu uvid u uslove u kojima su se vojnici kretali. Priča o tunelskim pacovima nije samo priča o vojnim operacijama. To je priča o ljudskoj izdržljivosti, strahu i sposobnosti da se funkcioniše u ekstremnim uslovima. Ona pokazuje kako rat može da poprimi oblike koji prevazilaze tradicionalne predstave o borbi i kako se granice između fizičkog i psihološkog opstanka često brišu. Na kraju,
tunelski pacovi ostaju jedan od najupečatljivijih primjera koliko daleko vojnici mogu biti poslati u izvršavanju svojih zadataka. U mračnim, uskim i neizvesnim prostorima ispod zemlje oni su se suočavali ne samo sa neprijateljem, već i sa sopstvenim strahovima. I upravo u tome leži suština njihove priče, jer u tim tunelima, u potpunom mraku, granica između spoljnog neprijatelja i unutrašnjeg straha često je bila jedva primetna. Hvala vam što pratite kanal Ratni dosije.